Kiteng Siapong APHLC Youth Conference के पमानपन लाखाइन को अरफो नीलिप MEC constituency के पार्लो चौकी होला हायर सेकेंडरी स्कूल के पथु अक्लामलोंग APHLC Youth Conference के चेंग सियापोंग का पेमानपन First APHLC Youth Conference के चेंग सियापोंग चौकी होला हायर सेकेंडरी स्कूल के पथु अक्लामलोंग नीनी अफारमानसी पमानपन लो आदा पोरफाइनर कैपेन APHLC असोंग अलामा कांगथुरपन पादोपन Lasolong Sersing Bay APHLC Youth Wing Secretary in Charge Central Committee Pensi Song Alama Ingthurponlo. Sersing Bay Pen APHLC Asong Alama Alamta Thanpon. Lapen Apithu Porpai Krehini Pen Rat Amai Pi Padopon. Rat Amai Pi along Mai Charipon Sersing Bay Secretary in Charge Central Committee Lapen APHLC Anok Bay Kedoan Constituency Inkoira Trok Anta Khe Reng Nangji Inglong Aso Raikom Nang Inglong Aso Jok Nang Jipu Atum an suri armu cetongdun. Lasolong aluhi kethe kiding atumta cetongdun. Je aikathar IAS retired APHLC ame pupendanglok jara pet kedoan APHLC asonganok be an cetongdun si Mayardi pidun. Bikram Hanse Rajesh Tiso Sarkiri Rongphar Samson Teron lapen APHLC aphan ke kroya song japo an cetongdun si RD padodun. Mai pangcheng detapi Karbi Anglong be Karlitang Samson Singing Tilapen Karlitang Thong Nok be aphan Jai Kathar IAS retired APHLC amai pupen Japon si kachiki moasai dengpon. Maya long song thom culture asong atum chetongdun. Karbi culture asong Kuki culture asong Rengma culture asong. Latumpen culture akikanta paklangpon si mena akai akikanta paklangpon. Bikram Hanse pen lam ke jaipon ke botor kache larboy ason thotsi ilita chelar dunangpo. Non Karbi Anglong khai suatum an virang rangapora hut ili APHLC asong pensi arjab dunangpo. Khai suaphan ingthur dunangpo. Chari chalon aron pathir nangpo National Party an ke lahai aron ke pavir jiloklo. Bonta itumasong ke khai soreng nangji pusi lam jai tekang. Hello, ni tumbage lage akhai do bolo ni tunga det nangi bomlo ni tumbage. Ili tumbage Karbi aton la non gi pupu hedi mo itum general secretary kan ningi alama hoklo man matlo ne ningi mo la ke lang silet ke Cristiano Pandet kalile la abinongge aming target ke tribal do phan lagi tribe do phan lagi la si tribe paveda nai pupu dam rong lo gen there ni si khana paralo jo March 26 arni tribe paveda nai pu si ba pu kasi pedo chot nai pu si pu pulote lagi akhai paveda nai pulote Karbi puji pulong le ki pupedet nangji pulote lason choki ma lagi chok chi loge lagi aku dai tum la BJP long dudun bom lote lagi nang claim back ko lagi itum pa moge nang Karbi puji tok det lote nang phan ration card nang pipi puji la to ke thek lor job card nang pipi puji Karbi naga rengma puji tok det lote kuki puji tok det lote garo khasi puji tok det lote neng to bat la kopiti pipi lo ne non hodo mati dia skim bin land nang pipi puji bangke terus Tomon herai arbe ki the parpika jok sing tok bilapen rang mukrang akulat lak phoso se hormu kena hokpon. Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo tarapung hawara long tomon ke the pika jok sing tok bilapen rang mukrang adokan mate kulat na hokdon. Bangso kulat ke tarapung borpung along memuchot themuchot akulat lo. Lapen tarapung borpung arat aphan kenang ji ason amung anta ke pador plup akulat lo bonsita kopi kosona ko pailo ne tomon ke the parpika jok henodun daklo. Bangso kulat ki bi cheklo jon thom dolo lapen daily banking mate arni bangka cho tha pharo hinia tangka sita tomon pondetlo lapen arbe ki ropen ongdung ason heno laplo lapen cement bag truck cap arbe herai ki phojok heno laplo lasi ning ki me kanghon ka jinso ki the parpik nilip MEC pobitra rong pilapen Karbi Anglong Autonomous Council ke japon ning ki me parpik CM Dr Tuliram rong hang lapen MLA Dr Numol Mominatum nang ravek thapusi ki sung ki phovek sing tok bia hin pen tuning ripon Lapen sing tok bia kulat tomon ponpu arlok isi lower tarapung local committee maipu mohen tok bia dimaklong pale damlo ahok kisung lo puchini si local committee maipu mohen tok bipen nilip MEC pobitra rong pilapen Karbi Anglong Autonomous Council ke japon CM Dr Tuliram rong hangaphan sing tok bia phan ravek thapu tuning ripon tangte kisung ke phovek sing tok bilapen lower tarapung local committee maipu tum pherang kya tuma thengno nang pachini donalam the arjusenang Dehori pen Amo Singti Karbi Anglong News Channel.
labang so pini labang so tomon kit he ko ana porsi kit he la pen la ko ana kitu kitu no la pen lang li ko ana kana ho la nang li just khali ma nili prangsi news kilang ratum han pardon pilo kasi nili pini por phai ke thoma por thi bang so tomon thi pigang lo la pen nili men la ke sing tok bi la pen nili local committee long si assistant secretary claim bo kasi nili tum sala rang krang ben sini tum bang so dukan si partnership sini tum claim kasi pini kana hok bong ke lak ho bak hom porti si nili tum dukan tang ni si semen back truck cap na hok pon lo la pe hom porti anta pini non cham lo tumon pon lo la pen nili tum daily banking ar silang pharo hini ki bipon nili tum chikyon thom pleng alo ha so poisa ta me pini la non ki atomona porti pon rab del ni tum ado vi haki do ni tum chilong le long kon pe ta sini lia prang si ni tum MEC sar pubitro rong pi apan hoi pendani li shoni wi pon yige la lo ta sini li bangso dukan kena hok along ni phanda asap nang kerap ji fasini li ke kerap si chuhang alang fasini li hin ben ansu nang rab pu ba nang rab lek ji pusini li ning the pon lo kasi non ting kadu wi anta ni li na hok la pu yo kijora ting anta tumonang pon pialo na pen semen tamen cham lap lo na pen aku hem tan tanang tunga do wi non thek rong yupi yupu tum sinang arab silahai hum porti ka do wi tanang pangrum pitun lo la hello si council ke do sar CM tuliram sar phan name ilihin mentioning ri lo asi nili phan bangso dukan ni pareng pituji apalang ni phasi ni hin mentioning ri lo pardon Puthot tractor pen ke plak tanga theng pike pon kang hupona hut nampi rai komasai khietum pen kenep dunlong ke plak tanga theng pi kheroni southern forest range rai komasai khietum pen patrolling ke dambom apora hut hawaipur thakurbari along ihum tractor along theng pike plak tang abeng kenep long check Nijang Karbi Anglong kaparlo kheroni southern forest range atum pen hawaipur thakurbari anat patrolling ke damahut AS25EC5791 anambara tractor pen ke plak tanga theng pi pon boma porahut ingnam rai komasai khitum theklong si nep ingnang dun check pen kheroni southern forest range asai hem unwanted lo lapen bangso theng pia puthak pherang ke atuma phan tractor a driver pen pachini pona tengki PWD department atum mailu disau along RCC adolong kaselam bom along aphan pusi pachini pon lapen bangso adolong kaselam pon lake NK construction atum pen puta than pachini pon Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong news channel মানে প্লানৰ পৰা উঠাই পেলাই মানে ব্ৰিজত গৈ আছিলোঁ ব্ৰিজত গৈ পেলাই তাৰপিছত ইহঁতে বলেৰ লগত গোটেই ধৰিছে মইতো কৈছোঁ ব'ল মইতো টেনশ্যন নাই মইতো ভাড়া মানে কিবা ভাড়াই আনিছে গাড়ীটো য'ত পঠাই তাতে যাবই লাগিব ভাড়া আনিছোঁ তাৰ পৰা গুচি কোনটো জেগাৰ পৰা লোৱা নিছে এইটো হয়পুৰ ৰাস্তা PW কোম্পানী আছে তাৰ পৰা উঠিছে কাৰ মাল আছিলে মালটো অবিৰাছে গম পাব তাৰ পৰা অবিৰাছে পঠাইছে অবিৰাজ কি লিখি নেপালী এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো তাক সুধি ল'ম মই আপোনাক কিমান ভাড়া দিয়ে মইতো 1000 টকা সদায় কিবা এই তাতে মানে PWটো পাথৰ টানে কেতিয়াবা বালি টানে কেতিয়াবা ৰড চড উঠাই চিমি চব পঠায় মাটিও টানে জুত পঠাই তাতে যাব লাগে আৰু এইটো আপোনাক লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে ক'লৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে 12 মিটাৰ যে কিবা ডিমাচা বস্তি মাইলু দিছেও যায় তাতে ব্ৰিজ বনাইছে তাত তালৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো ব্ৰিজত মানে চাটাৰিং লগাবলৈ কৰিব মানুহ পঠাইছে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট PW ডিপাৰ্টমেণ্ট ক'লৈকে ল'বৰ কাৰণে ক'লে মানে কিবা মাইলু দিছেও যে ওভাৰ ব্ৰিজ বনাইছে তাত আমাৰ লগত 12 মিটাৰ বুলি কয় কাগজ আছে নেকি কাগজ নহ'ব কাগজ নাই আনিছোঁ ইয়াতে কাগজ থাকিলেতো আগতে গৈ পালে হয় আপুনি সেই কাৰ ল'বৰ কাৰণে ভাড়া লৈ গৈছে আপুনি ভাড়া মই তাতে ৰেগুলাৰ থাকে না মাছ চিষ্টেম তাতে মানে ইহঁতে য'ত পঠাই তাতে যাব লাগিব আপোনাক কিমান দিয়ে 12000 মান্থলি ক'ত লৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে 12 মিটাৰ বুলি কয় বা কিবা মাইলু দিছাও ডিমাচা বস্তি যে তাতে ব্ৰিজ বনাই আছে ডাউনত কোনটো জেগাৰ পৰা এইটো মাইলু দিছাও ডিমাচা না বস্তু ক'ৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে এইটো হয়পুৰ চাৰালি যে প্লান আছে যে আপোনাৰ PWD ঠাকুৰবাৰীৰ পৰা মাইলু দিছাও Karlitang Bidya Singh Lekthia Hemalong Hem isi pen pherang ke me ke phapon
Kedamtang 28 March 2023 Arni Karlitang Bidya Singh Lekthea Chor Asar Pia Hem Kache Damahut Karlitang Bidya Singh Lekthea Ik Akleng Aphan Karbok Ponte Kangalam Hem Ihum Pen Lamklar Chipi Pon Renti Lason si Alangli Karlitang Bidya Singh Lekthea Ik Akleng Aphan Chok Chepo Akoi Kipi Tekang Ke Chok Chepusi Karlitang Bidya Singh Lekthea Asar Bura Asar Pi A Ik Aneng Lapen Hem Isiarat Do An Setame Chok Chepusi Lamklar Chipi Pon Renti Lason si Karlitang Bidya Singh Lekthea Asar Bura Asar Pia Tumpen Puthot Chewang Thunang Alang Lapen Alang Li Kaya Teng Dak Nang Chedo Dun Thu Thip Nang Ji Wangwe Pulote Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Kache Chak Pon Vorenga War Sai Sitame Pilong Le Dak Chewang Po Pu Ansi Pilong Ji Puta Chuning Ripon Pidet nang po lagi. Bang penan kaplek itu po pansa. Dak ke dukang tungti luke penan kaplek ke duya pangse alang ke kang tangkang sak men sekedam luke. Apon ni hin pena bangke saguri bangke pipidet nang po. Niki. Alam bangke. Oh nitum tangkat nitum an thek dun long nak thek dun den tuman aku nana koy bang thuke tangka poisa nitum han napi du soju nang chu hang dun aret boson sin ke phana ke bok sami nitum ke chu hang dun de nitum ke chu dun de alang api apo phan mondiran nun jok parjap nei put alang ke suring ko chilu dun ape apo bang ape phan har long war bang talang ke sur thong kep li kep lu dun la he tani sop chine nitum ke hang ande nitum ke man chu jon chu nam e inti bet chu nam e la sona po chu nam nang ok wan chom than nitum chu pu pe na solo su khan the nang kai nang lai usu mara phan sat pi sa bura phan lang nang po pum nam i khan ta nang ni me thang phan tong saguri akam ke klem ma ik punya arju de amani ba pulo oni ini li phana bang ka di lang nang li leng phan pa jon lok me tike ni li ke bang sarum nang pi thek ke tang ho pu to ama de ni ik nang pulo ni pha i ni nang ni tuma bait nang pi de tha mi he ke tatan bel vek rong thelak la bikok thelak po nang li leng phan upis bi ni ke hela ta pha gari yang pitha ni pig dia lo na pig dia di ni bike home ji pilo o face pin ni karting dama phano laki bangagari curiya pun ta ko ansi ki un po un dia ji mene uso mara kai da phane bi pimu dia pu pa jar he dela se da pono ni bike pono the kam chu nei la he uso mara nang ji sar pisa burata chudun long nang ji chidun thek nang poda reng dun thek nang po pusi ni akhan ni ji pi dia lo tinon la ni ik akleng aphan akahi nu karbak lo ka bangke ni honduk do pik anige la sona bangke nang bikang ke der nenya polo anta kalila hem rit aso long li philang panang jor pikang lir thulang sara long li ke jor long li nang me thang apoket be nang parok long li parok ja ka dudun kong nang chu nam lok te nang chu jor mi dake sara long li ke jor long li laki la so lam bangke pini pe na bang sa pi apu che bang wi pulute la ke na so lama bang ke nitung ke ton thek the ni ki ning je very so lam bang ke chi wang nang po nang ching wai nang po ko son ko puma saguri ma nang kar i nang pela ma nang charju aron re ke aron pani pelam charju na aron re pelam charju nang ni badu kar bikur phorata pahimi miar lenga ve kisung ser lenga ve ni penan chi gorole ni penang hon opu nai hon he la ke ing hon sing hon he nang tangka du sang ke hon chona nang tangka ke iglo pulute nang pi nang po nang Phuluni constituency ke parlo Phuluni Congress asai Hemalong Congress atum kachi humria mai kang nipon jakong kelong ja phan ke aprang si chingrum pet pen bidi sore kachi pi akenang sot pini jang mini phaipli ning kansuri hini rank kor ke thom ada por phai kre hini along pen Phuluni constituency ke parlo Phuluni Congress asai Hemalong mai kang ni bangso me long mai che pahem phupon Surendra tok bi pen si mai che pahem phupon si mai pangcheng pon Bangso me long aluhiaman pen kachitong dun ex-minister Sumrong Hang ex-EM Bidya Singh Rongpi ex-EM Asok Teron Dor Singh Narla pen penang an ong dung atum chitong dun si mayor di pipon. Bangso me long penang alam chithan pon athe non eprang kewang ji Congress atum koson si kipang tangpon po pu chithan pon. Lapen BJP atum ke kai ke aporta rada phan kachong thoya songlo la son thak thak si APHL si atum ta BJP atum pima ke pare ateng si claim. Athe inglong aso atuma phan vote thaklo te kapre ka party atum ke nang hai un elo pu joini si inglong aso ana phan vote nang pathak dun loputa jongpon lapen latum a hemprek ke hang ki ha inglong alom dam si hemprek ke hang lasi latum ke rada phan chong thoya song loputa jongpon lasinon eprang ke wang ji ke un an pen congress pangtang pon si pahai ponang po Phuluni pen Bidar Singh Terang Karbi Anglong News Channel
Saya bagi itu district congress MSC constituency mulai bangkok Palestina lo kahomrina parti hoi kahomrina so program ini 11 April pen 11 April ke antimar Mongkin kahomrina Mongkol Congress Palestina lo kahomrina dia program masuk putas nami itu gengsi ke 2 tarik ke bang mau mati mesti tapi hati bela bang maharaya tapi mi 3 tarik ke bang mau ada apa program dia mesti bela bang langhin mesti सबसे पहले काम है औरत लगे दुनिया में से हम मॉर्निंग लगे मॉर्निंग औरत ना किसी बेला मामा के बाद सोई तारीख Then, 8 तारीख bang देवपनी MSC consultancy, then Suruputara MSC consultancy. 8 तारीख bang Bedan MSC consultancy, then Morgan MSC consultancy. 9 तारीख bang Angker MSC consultancy, then Sinhasan MSC consultancy. 10 तारीख bang banyak dan agensi ke keisian kalau tadi kain lain seperti ini yang kata MSC dari singkasi alamat evenan dialogue some of things will the picture is someone homosti ka homdi dan progress about